tiumbak padang di Ulu Salu sial paken namani si sumpah paken nabulawan pantarana kana padang di silanan padang tomak talibawa daenan tomak tetuk doti lagi natoroi kandiar rara sungi palungan bulawan tona tarana katungkonan sang pulau dua tungkonan karua batang silangan tungkonan napa padang di pemanukan padang sang passe nenek sang kalapanda todoro kabuangan ta tungaruan landi silanan Turiatan nalukna intri buntu sangkakna parasai tonggon pemalikna sumbang datu lokmai padang di silanan terobak ambang pantaranakna padang di sangala lilikna basetanggana padang umpul malak di padang di bokko umpo tetuk doti langi padang di Sumalu umpo engkot bulawan padang di Uwai makali makna pantaranakna limbua panah tiunga padang di boto mengkalapa padang di turunan tona lili annam bot padang di gantaran taruh turiangna to sang pasedede to sang kalapanda todolo kabuangan ta turiangana sedede tomorere tiumba padang di gantaran pakana pantaranakna limbua pakna tiumba padang di tokesan ia menigente to dipo pala sama kati lan padang di sangalak to di kotanduk dewaran lan basetangana to nanai nenek mangana sangka unne te takia basi nanai torole pade to Ulu Salu umpan dan tanduk tata nenek pato bokotung kasanganna pakana pantaranakna padang di tumanete aliri posikna padang di sangalla manang ngaralakna pasekangana tiumba padang di kambira darenanna siane kadang lindo duka baturupanna mengkarak patang parapakna pantaranakna padang di bego tali ngaralakna padang di sanggala suling bulawanna basetangana pangalilina nenek marabiang pak katonanna puang pagunturan laku gua dempi manile kongan tondok dempi mani semperan mata kali tangku kambio santun tangku kabi riti bulawan laku gua tang dilambi mau di borong-borongan ni tang diletek mau ladi tandung-tandungan ni tanglah kalando kulelean tanglah malambe pekausik dia mai tomak raput allang tomak kapuran dao angga tokombong kumararat maka limana anak nadadian inderara batik na kondo talapang indo batu nene kiku amas solanasal kalau puami katong konanmi pa inawan kaluami itimang matalo tangpoka kiran de palak ma umburang tangti seno sampak bating kimotondo pangotonan marioki sampak bating kimotondo
Iya, rukote Gunung Kaluat Negarang Tarmasan ke Ajeng Ote Pangalisun Rang Tandong Kalonaran di Rodan Tiping di Lapa Apai Lapoton Nampu Yoto Batu Sapiri DT 8798 Yesed dan L 1487 DY malam betul kata BRP Sidik. Sekali lagi disampaikan, diinformasikan kepada yang punya kendaraan atau sopir DT 8798 YZ dan L1487 DJ diminta kesediaannya untuk pindah parkir atau geser sedikit.
Karebo sa kanang TV. Okay, Karebo Melo. Karebo Melo to. Iya, Karebo Melo. Oke, Karebo Melo. 1-3. Lihat Mai dulu ya, lihat Mai. 1-3. Oke ya. Karebo Melo keluarga. Domai. Domai mana domai sandan maka domai tagang domai nanggan kolam mai ke nanggan. Halo Umpi. Selamat siang. Oke, selamat siang Ibu Bunda. Oke, selamat siang Tante Ira. Tante Ira makin cantik, wah luar biasa. Si Pile, si Luar. Minta maaf teh. Unik kata. Iya, minta unik teh. Unik kita nonton Teh emang mau foto-foto anakku mama anak itu. Mama dia deh. Dorang parang saat Siapa? Teh emang mau. Di siapa mana itu? Mana udah? Di siapa mana udah itu? Oh, sandaon man. Dayo mo la di sampyan. Hai. Memang ku ben bibi. Ya, 1, 2, 3. Oke, mantap. Iya. Oh, deh, tadi sih di kulit dulu. Oh, deh. Oh, nadin do kapangalan eh. Ito isin na na. Gurur-gurur na ito. Sorry. Yo. Penduan di toledi pamasiang sambung robot bang bataran nang ton 6 Kuyoto DP 8798 YZ dan L 1487 DY malah betul kata geser bisa menaruh di pemadan na batu mau bro asap tumbukan dapat kita di Palere Bantu. Hindi lo obo ko alam na ito makatama Hawaii lang napurong dari sa Beer City. Tangan marinding kamarindi.
tutong ko binale, puluk. Hmm. Puluk. Kita ya, kita ada. Dia mau ke kopi Pak Imba. Besar rong kurang kayaknya. Tom garang lo. Oh, nah. Ya, mire laku tuh teh betul dah. Kita rawat betul sah. Iya, nah daripada ke masakit begini namanya di kuala tak lahir. Mak apa nih nang baik tapi aja le. Oh, mak ada lama suatu. Ada. Apalagi makarata kita di foto lah, tambah makarata. Nama lak apa perempuan? Nama lampu itu Pak Sotikin ya, weh. Mandu. Iya. Ada apa? Lihat ya. Kita dipakai mah konten ini saya. Oh, ya ini konten yang dia komen, yang mau komen aku. Betul. Teng. Iya, rusak kan untuk ulun lah. Udah lah pukulan di depan tadi. Iya, tidak lomba kami HP dulu. Sama ibu dari motor jadi. Lagi sih berharap tentu emang gadis berkait emang. Gadis saya tuh. Gadis pak. Gadis dong. Oke. Mantap tuh luar biasa. Budak kata tema mama semua gadis sama. Iya, kentara ya. Sudah. Perawatan Om Pit. Iya, perawatan tuh. Apalagi ke Indonesia saya na Kaki ada skincare. kenal di skincare wae. Kasih. Oh, ini bisa digunakan ke cewek berkata mama murka. Oke, bagaimana kreba dari serial ya? Aman. Oke, mantap hari pamelo le. Luar biasa. Tuhan menyertai keluarga dari serial tiba di sini. Nah, ya, selamat. Oke. Oke, baik. Halo. Halo. Oke. Serialnya menyapa. Serial menyapa. Oke. Oh, oke bosku, mantap. Barang kuat ya bosku. Oke baik. Barang kuat beku bekoro. Aman. Ah, iya. Beku bekoro. Oh, Hei, ombe, weh. Tak misalkan yang ina. Oh, yongi. Makarel mana saya. Wah, Malam itu kah? bilang bina kun dito na. Iya. Tapi nangiro warga ko. udah leta. Ano tapi ba nang tatama? Wait, siyempre, ako ng mga rinimit, parang itong segi. Papa. Isa na, matak. Ah, nakalis siya. Tara tu dali di pa. Rawor ito isa. Satu. Satu betul. Na di jamin paring ende te. Oh. Di amin. Makadaw. Kasingkat Kaya kakausultan na kami ninita. Ta kami di jamin paring isa. Parang ng patulakan. Ya kami na paring isa ada kolombang gil suluk. Maroko pula. Sumayon na lang. Ete motok po itu paring kere dulu ne. Wah. Weh, di benda bayu anu. Di benda bayu batik. Babi matuwa ulo to mawano karurong naman da pasito etek kesi pamanda pa mo. Weh, mantap. Anna maarap. Dia berkatukan paring ya? Demo. Demo, weh. Isa mo choka sa Pasti tukang makan juga kayak di paring dulu di benda. Oh, choka sa Baraku tes siket tua paring yang baru situ sana. Pasti spesial. Oh, letak bola dia berarti. Hindi. Ako na matinas, marakay. Mati mah kancang mah. Aku melayan. Besar lu mengiru. Woi, pambura-bura banget apa Oh, bendo gue. Pambura-bura. Oh, saya mau parek ada nanti perangnya. Wah, tuh kamu.
Weh, saya mau tuh nak di pakabor tu kan tu paling etan dulu weh, apa siamar tu. Weh, dia dalen weh. Spesial. Tamalu sa koko tatangin pasisarian tasisarian Bulawan tahu koran makanan itu ada pemboyo na samping kali pusat kay sungai Kamataka. Palagi ko alas susi makan dapat kita mo pasiruan na Mario Kesirway kalambi kita ni Takaratui. Yan na balik itong mangalat laro dihargai at ito paringin dulu. Di palusong yan na maka malikata palampiran wala marapuan malikata maupuran Edu kayo pedo. inan na kita marapas kalau kadawang na. Tabi kita di marorongi indet anda butunta. bisa udah dibuka tuh pe. Oh, bisa. Bisa, oke baik. Terus ape siren Di kandian anu dolo namanya di kandian. keluarga dokter terus ape siren dan MM. Batu papa nadirga. Dia maisa tandung talonge ulusalu rampo mak rendenan tedong mak tokonan laki tutun mak tangkian suruh lalu lakoki alang pak rapuan si taruh lantang 27 salako 20 karwa si taruna Insinyur John Rende Mangotan Insinyur John Rende Mangotan lo may kala tengan mengkende mempatulah ko papa anak Angel lola ko ki alang keluarga si taruh lantang karwa salako 95 Insinyur John Rende Mangotan Insinyur John Rende Mangotan kala tengan mengkende mempatulah ko Enos Randa Bunga lola ko ki alang si taruh lantang nomor 2 salako 7 keluarga almarhum Puang Lapadang keluarga almarhum Puang Lapadang lo may gantaran segala mempatulah ko papana Angel lula ko ki alang keluarga si taruh lantang karwa salako 95 si taruna papa nalai talonge mempatulah ko papa nadirka lula ko ki alang si taruh lantang 30 kasera salako 40 Insinyur El Nathan Pasambe MSI Insinyur El Nathan Pasambe MSI anggota DPRD Kota Samarinda Jomai Saril Samarinda mempatulah ko Samuel Seang batu papa na pinsen lula ko ki alang si taruh lantang 50 napa salah ko 50 kasera keluarga almarhum Nenek Bangun keluarga almarhum Nenek Bangun kali Ya na tuh paring ya. Spesial di Batam tersendiri tuh. lula ko ki inanda temai anak tomate Di Batam tersendiri ya. papa anak Epan batu bapak kepala Lembang Tokesan Mantap. Jomai Tokesan mempatulah ko papa anak pinsen lula ko ki Merasa ikan-ikan dia si kedua. taruh lantang 50 napa Ikan-ikan dia kedua. 50 kasera. Ada si Domingus Paliling SEAK MAK kan itu dulu. Domingus Paliling SEAK MAK batu papa anak Alin Samarinda Kalimantan Timur mempatulah ko papa anak pinsen lula ko ki alang si taruh 50 napa salah ko 50 kasera siapa Pak Ratu Papa Naratu lo may kambira tumanete sangala mempatulah ko papa anak pinsen lula ko alam si taruh lantang 50 napa salah ko 50 kasera keluarga Mama Naresa keluarga Mama Naresa tembang paturunan mempatulah ko papa anak Angel lula ko karwa salah ko 95 Mama Semu Mama Nasemu tembang paturunan mempatulah ko papa anak Angel lula ko karwa salah ko 95 keluarga papa Pian keluarga papa anak Pian talonge ulusalu mempatulah ko papa anak Dirga lula ko 30 kasera salah ko 40 nanan si taruna papa anak Dirga Samarinda mempatulah ko mama anak Tiba lula ko 40 karua salah ko 50 talu papa anak Dirga Samarinda mempatulah ko na papa anak Pinsen lula ko ki alam si taruh lantang 50 napa salah ko 50 kasera papa anak Dirga Samarinda Kalimantan Timur mempatu lula kona
Ester Randa Bunga Batu Jenny Lulako Alam Sitaro Sampulana Salako Samplo Karua Papa Nadirga Samarinda Kalimantan Timur Mempatu Lulako na Papa na Angel Lulako Karua Salako Samplo 5 Papa Nadirga Samarinda Kalimantan Timur Mempatu Lulako na Stephen Lulako do Alam Sitaro 20 Misa Salako 20 Napa Papa Nadirga Samarinda Kalimantan Timur Mempatu Lulako na Horti Lulako Alam Sitaro Samplo Kasera Salako 20 Papa Nadirga Samarinda Kalimantan Timur Mempatu Lulako na Soro Lulako 25 Salako 26 Sitaro na Papa Nadirga Samarinda Kalimantan Timur Mempatu Lulako na Enos Randa Bunga Lulako Alam Sitaro da Moro 2 Salako 7 Siadenik Bana Daya May Lombok Seriale Mempatu Lako siya Mama Natiba Lulako Alam Sitaro Patapulong Karwa Salako 53 Keluarga almarhum Nenektia Keluarga almarhum Nenektia Daya May Lombok Seriale Mempatu Lako Mama Natiba Lulako Patangpul Alang Sitaro Patangpulong Karwa Salako 53 Papa Nagesong Lombok Seriale Mempatu Lako Mama Natiba Lulako Alang Sitaro Patangpulong Karwa Salako 53 Papa Nagian Siapa Papa Nagian Daya May Tadongkon Mempatu Lako Mama Natiba Lulako Alang Sitaro Lantang Patangpulong Karwa Salako 53 Donaldson Sambira Samarinda Mempatu Lako Papa na Vincent Lulako 50 na Salako 50 Kasera Siya Nenek Clara Lo May Bebo Mempatu Lako Tangkeng Suru Batulang Puma Tangkeng Suru Lulako Ki Alam Sitaro Lantang 27 Salako 20 Karwa Siya Nenek Ipan Lo May Tanggung Dolo Mempatu Lako Siya Nenek na Agung Lulako Ki Alam Sitaro Lantang 20 Kasera Salako 36 Indo Temban Batu Senene Dixon Lo May Singlanan Mempatu Lako Mintu Anak Tomate Lulako Alam Sitaro Lantang na Pak Rapuan Sepunggia Lo May Dibo Mempatu Lako Papa na Axel Lulako Ki Alam Sitaro Lantang 30 Kasera 30 Nana Bati Nek Limin Bati Sia Nek Limin Indekoko Rampur Makan Jansur Lulako Ki Alam Sitaro Lantang 27 Salako 20 Karwa Agustinus Randa Bunga Diong May Makale Mandete Kareram Mempatu Lako Roger Randa Bunga Batu Lako Sor Lulako Alam Sitaro 25 Salako 26 Sitaro na Papa Rendi Makassar Mempatu Lako Papa Pendi Lulako Lantang na Papa na Pendi Sitaro na Edi Rapang Tengkaro Mempatu Lako Mama na Vincent Lulako Ki Lantang na Mama na Vincent Sitaro na Papa Cherry Lamay Pasang Turunan Papa Eri Pasang Turunan Papa Gilda Pasang Turunan Keluarga Papa Ogi Buntu Pasang Turunan Sia Nenek Denis Buntu Pasang Turunan Papa William Pasang Turunan PKBGT Jemaat Turunan Lambai Turunan Keluarga Nek Delpi Buntu Pasang Turunan Papa Jepri Buntu Pasang Turunan Papa Nadini Pasang Turunan Mintu Nato Sangapulo Rombongan Mintu Nato Sangapulo Rombongan Mempatunasan Papa Amor kato Papa Angel Papa Amor Pataruti Katoro Bisa Papa Dio Alam Katanya Papa juga Lantang na Papa na Papa aku tuh adalah Angel May sesimak kada kisah lulundun
Lako matang di kaleta. Ya, tak papak doy mo ko eh. Uy. Tang mata ke tanung tama tali gaduan. Ya kan tang masih sebalida. Layate may sagala. Udah sih kena. Iya. Setan kabutun ta. Dia nak kedai ko. Demo. Ampun di tongkonan para pandumpa. Dia tu ko pa ko tayo di pete pa na. Kanan ni tapakalo. Ayo. Natontodo ka dila pala-apay. Sale berkuang ko ke. Umaya to man apa-apa. Laku na rupa patuan. Sebab kada belong komito mi papatuan. Mi mane papandan ni basi mataran. Batu mi mane upagitay painan. Dan nasopa katongkonan ta. Sundul dolok na. Pupu pendaunan na. Baik para makatilakdi. Dua batang di kaleta. Na melong. Kita ulang musuhin karalata. Oke, Pe. Mau tapakan itu tuh, Pe. Dele ka mau siapa pun itu tuh. Inan mangka di Pekada, bak mangka di Sabu. Iya. Oke, teh biru tuh apa bosku? Oh iya. Oke ya. Bisa ngalak jaya lah terus. Oke, amin. Terima kasih. Di mana-mana. Iya, di mana-mana. Sudah mendunia. Iya, oke. Kasih sa ulil yang pengamat may Nah, semakin berkem moto ngonte PKK. Taruh na rugo na tayo na nolong pawale, taruh nelo mo. Mantap mo PKK to temo. Di mare ko na pake. Siya kita Tomatusunta, naya tapalang manal. Tayo mo na nolong pawale. Ada kusama to. Baik tang laki bala kongong kita mo ampon na nenek kita mo jero rugo. Jago ko pala na PKK na. Na biar ka jero. Ada si Bilotongan na bin ni. Susilanto. Tiba-tiba berjalan ke paringi na ko. Tatu mapahang ito. Ya siap dari ke paringi. Nalang turwan ambe. Kota tiri. Ya, itu kini jamin PKK ta. Bayi menerang na sang siap ilmu bahasa. Ibu kepala PKK tu. Di parang palaku kita solanasan. Bilotongan itu PKK na. Lako salugara salugutu. Tabi kasabara tumang kamu mendaftar jong ko pos depan dan laporan jong may bentuang pada di tabi kasabara lah istirahat. Oke. Satu dua. Ya. Iyo, bilang ako bay sakasadia mate may turun na padang pulan na lumrungan dito kajulu tingayo tada di lapabu pendeta na pasamayang di. Halo. Halo. Iya, bagaimana kabar Ibu? Baik. Amin, terima Luar kasih. biasa. Iya. Puji Tuhan, semua baik-baik saja. Oke deh, Sangala Oke. TV. Makan. Iya, mari kita makan Pak Pio. Oke, makan apa Ibu? Ini Pak Pio nih. Oh, Pak Pio. Malas suang Pak, malas suang Pak. Ada KT-nya. Oh, tidak ada dilarang kalau atenya. Lunak saja, dilarang kalau Apa atenya. itu? Masker nih. Apa itu? Bayi. Bayi malah ada. Oh, kira masker. Bukan. OTW makan nih. Oke. Oke baik. Tak kemana mo? Iya. Oh, tayo sambayang ibe. Oh, iya sambayang dulu le. Iya, tahan tama pino le. Lombo mirane le. Iya. Iya. Oke. Tapos balik ini ambe. Ulu salu. Ulu salu le. Bela. Yo tolong le. Rekere tolong ya. Iya, tapi aku ketutup apa baru tolong ya. Mantap tuh baru tolong ya nah. Iya. Oh. Oh. Oke, satu dua tiga. Iya, Mbak ya. Mantap ya teh, Mbak aku yang mau tolong ya. Urusan lu. Wah. Tolong ya.
Iya, ini komplek ya. Tokonan dah Rangge tua. Rangge tua. Yung may talong yung urusan. Talong turunan dari Tamboralangi, Ulang. dari Yulin. Ulin, oh iya Ah, Ulin. ah. Iya. Ulin. Para Tino le. Ya iya. Iya. Dia ada Tamboralangi soal Balik ko talongnya. Anak-anak Rangge tua. Iya, me katabi na lako kita minto solanasang, Coba kumuro ko foto lako ko. toparinge, Oh, mantap. Oh, ambe, Dapat indo, tomak parenta, Tiga. lalang na tetondok siya, ya keden itu bukutu dia may salian tondok. Sakka te lana pamatoto na batang kaleta, kating ngayoy mo solanasang, ta matoto, patarrui, indesara akatongkonan, lantay Iya, na nama karatak. Ya ada mga ratak kupurin foto eh. kutole, may katabi lako kita solanasang, ta Iya, rapa lako- siapa lako kita na. le, Di dalam ta foto, Ki. syumpo buang matua. Oh iya, eh. Dati may minto kesibukanta. Oke, baik, mantap ulit po. Oke. Iya, ku komen. Komen niya tentang yo. Sambayan. Koambe sumpu mamaselan kadatuan suruga. Moiraka kilan na agan kamapadiran. Belan na kamembokoran nang de siulu. Indo nenek kipakaboro. Apalan tengah-tengah na Pak Adik. Susaki solanasang. Inang tontong kiti romaleso tu mama semi Pak Tunduami. Ya moto tontong kan ma aku resumanga. La abi para kau puang tempon nina melambi sela ko mak tangal lo to temo. Ulen du ite sara katongkonan lantainan ya te. Tontong nak lingkamelo belan na Pak Tunduami. Nadolo laki patarru o puang. Kimatotok solanasang laki tarima tu sangkalamaan na batang kaliki ulendu iki kandena siya laki runa sakka mo dio tingayoki kirano mi pasake kano puang mi tontong untunduikan laum pataru inde sara katongkonan lanteina nete namaling kamelo situru kuasa siya mama semi. Mitontong dukang tadoy kan desilasa temay sang silurang kitulan na kakurangan. Mi pebalikan puang, bela na mangando kalasangan na puang kipong Yesu. Ia mo puang, juru salamaaki, Pak Tunduan matontongangki. Amin. Amin. Selamat makan.